Dolazak Benettoa u Split, u Hrvatsku, to je ipak neka lipa prilika za ljude koji vole brodove, vidi jedan tako svjetski globalni brend ovdje lokalno prisutan. To je jedna dobra priča zato što zapravo dogodilo se da su oni shvatili kao i mi da 1 do 2 prava sajma godišnje je nešto što svi trebamo, ali više od toga ne treba niko. Drugo što trebamo je da se svi okrenemo lokalno svojim tržištima i da tamo nađemo ljude koji vole jedriti. I konkretno, mi ćemo njih dobiti po prvi put lipu podršku, znači mi puno, znači dobit ćemo jedan vrhunski opremljeni kontejner sa svim mogućim Benetton situacijama, stvarima, opremom i tako dalje. I hvala Bogu imamo vrhunske nove modele u Hrvatskoj na displeju, puno više nego internacionalni dileri drugi. I moćemo napraviti event na kojemu će doći ljudi, ja pretpostavljam ako nam dozvoli korona i neki promet i turizam iz Mađarske, iz Češke, iz Austrije, jer će moći vidjeti brodove u moru koji inače ne mogu vidjeti na jednom lipom ambijentu Splita, Aci Marine i u konačnici kontejnera Benettoa sa jako, ja bih rekao, dobro istreniranim ljudima, kolegama iz firme i možda po nekim Francuzom koji će nas upratiti. Dobit će iz prve ruke informaciju, vidjeti pravi brod i na neki način se uvjeriti da je Benetton tu, gdje su oni, da će dobiti potporu, da će dobiti after sale, da će dobiti priliku da kupe brod na vrijeme. I ovo današnje doba kad ljudi ponovo kupuju brodove i odlaze na plovidbe i miču se sa strane i ostavljaju svoje dobro plaćene poslove da bi živjeli u prirodi, je to velika prilika za svih. Koji su najznačajniji brodovi koji će ljudi tu moći vidjeti? Mi imamo zapravo displeju sve. Nedostaje nam novi Oceanis 54, tek je nekoliko brodova izašlo vani. Imamo brod u dolasku, u pitanju, hoće doći na vrijeme, vrlo vjerojatno neće. A sve ostalo imamo tu. Znači, vidit će najnoviji First, o kojemu ste vi dosta pisali, znači najnoviji First 53, kojega nema na puno mjesta u svijetu. U plovidbi spreman za jedrenje sa elegantnim jedrima, onako atrakcija posebno za sebe. Vidit će najnovije modele Oceanisa 51, 46, i da posebno naglasim potpuno novi Oceanis 40.1 koji ćemo realno imati isporuku točno prije, ako sve prođu u redu, točno prije Benetton dana u Hrvatskoj. Njegova oznaka je 40.1, ali je 12 metara i 30 i nešto, zapravo veći od svih ovih 41 do sada. Ja sam ga vidio u Genovi prvi put jer radi korona nisam mogao ići u Francusku. Brod je ogroman, prekrasno posložen. Napravio ga je za razliku od ostalih Oceanisa Mark Lombard. Ja Marka Lombarda obožavam jer sam dugo jedin na Benetton Figaro 2. Mark Lombard je jedan poseban francuski projektant koji napravi svako malo jedan poseban regatni brod za samce, za dvojice i uz to radi za neka etablirana brodarišta koji izbacuju po 20 brodova godišnje, znači ono one-off proizvodnja. I kao takav teško se uklapa u industriju poput Benettona, međutim Mark Lombard je stari suradnik Benettona i oni ga otprilike, po meni kao se računa, svaki 5-6 godina pozovu da u svakom range napravi jedan kraljevski model. I sad je napravio Oceanis 40, brod koji je zapravo po nama idealan za čarter i za naše tržište jer ima ogromne volumene. Rađen je kao pravi samački brod za jedrenje oko svijeta, znači volumenom i širinom povećava stabilnost i dozvoljava veća jedra, a time i prekrasnu unutrašnjost. A s druge strane ima jedan lijepi prizvuk jedrenja, stavlja je ponovo vinčeve na palubu, na kuvertu, na kabinu. Znači nisu vinčevi samo redi skriveni oko timuna za tog skipera, nego postoji mogućnost rada posade, postoji mogućnost jednog, ja bih rekao, realnijeg jedrenja po ergonomiji kokpita i opreme. Lijepa je površina jedara, brod nije pretežak, ima mogućnost first line izvedbe, znači veći arbol, bolja kobilica i ono što je najbitnije, dužina u kojoj Benetton uvijek bija i ostaće najjači na svijetu. Znači 40 stopa, 12 metara, nešto što se na francuskom i europskom tržištu kupuje na veliko i gdje najveći brodić na svijetu mora biti broj 1. Taj brod lijepo opremljen 40 stopa dođe lijepih 200.000 eura, što je u njegovoj kategoriji industrijskog broda 40 stopa u vrhu, ako ne spominjamo sad posebne modele, nekakve Firstove ili nekakve brodove koji su poluindustrijska proizvodnja. Međutim, za tu dužinu, tu je kvaka 22, zapravo nije skup. Gdje je igra? Benetton i Jeanneau su de facto brat i sestra, skoro blizanci. I onda, da bi na neki način manje konkurirali jedan i drugom na tržištu, varaju u stopama. Znači, Benetton prodaje za manje stopa veći brod,
dok Žano prodaje za jednaki broj stopa dosta manji broj. Tako da usporedbe radi konkretno u toj kategoriji 40 stopa, novi Oceani 40 je poprilično skup, ali usporedbi dužine od 12-40 je točno gdje mu pripada isto jednom Benettou u jednoj, ajmo reći, industrijskoj kategoriji, optimalnoj, najboljeg industrijskog broda, znači i nije pretjerano skup. Realno, mislim da će prodaj ići odlično iz razloga što ovu godinu jedva smo uspjeli izvući 2 broda na jedvite jade. Velika tržišta su proradila sa privatnim kupcima. Benetton se fokusira na Italiju, na Njemačku, na Francusku. Za razliku od naših čarter tržišta Grčke, Hrvatske i tako dalje, gdje je realno slabija potražnja. I jedva smo dobili kao jedan od većih zastupnika 2 broda, 2 modela. Jedan će nadam se doći prije Benetton dana i to pokazuje iznimnu interes prodajanost za ovu godinu. Znači, brod je realno u prvoj sezoni prodan full capacity prije što je prvi brod izašao na more da ga neko uopće mogao vidjeti. Ali nemate samo Benetton jedrilice, a tu su i katamarači Fontaine Pajot, tako? Da, Fontaine Pajot je zapravo naša druga ruka. Ja bih rekao po godinama koliko radim taj posao, lijeva ruka. Benetton smo počeli raditi puno ranije, prije 20 godina. Sa Fontaineom smo već 8 godina u lijepom kontaktu i moram reći da nam je, što se posla tiče, on postaje makar jednako jaka lijeva kao i desna ruka. Strašno su oskočili od konkurencije i definitivno su u ovome trenutku nešto skuplji, a daleko najkvalitetniji industrijski katamarani na svijetu. U ovom trenutku od novih modela izašla je nova Isla 40, to je zapravo jedan make-up, ali dosta ozbiljan make-up Lucije 40, katamaran od 12 stopa. Osim nje imamo nevjerojatnu potražnju za novim Fontaine Pajotom 51 stopa, još nema ime, znači još mu nisu dali pravo ime, nego svaki novi model ide sa imenom novi FP, pa tek nakon dana izbaci kad je brod spreman novo ime. Nevjerojatan podatak, novi FP prvi izlazi 2022. u proljeće. U ovom trenutku za 50 stopa katamaran koji je cirka skoro €1.000.000 vrijednosti, 30 komada prodano sa 20% avansa, mi smo opet uspjeli izvući jedan brod. Tako da jednostavno Fontaine ide takvom brzinom, takvom silinom, u najgore koroni njima share market raste, njima na burzi rastu dionice i iznimno smo sretni da radimo s njima, ne moramo prodati puno, nemamo velike obaveze, a s druge strane prodajemo brodove kojima konstantno raste vrijednost. Konkretan primjer, prekrasna Saona 47, prva od nove generacije Fontainea, znači brod star 3 godine, sa prekrasnim slick dizajnom, negativnim pramcima, zaista posebnim brzinama na jedra, s obzirom da se radi o industrijskom katamararu koje možete koristiti u čarteru, je porasla u cijeni od prvoga modela 2018. do modela koji se sad prodaje, znači isti brod, male neke remake kuhinje, nekakvih 100.000 eura, što je poprilično, recimo 15, skoro 20% cijene. Znači, public price samo raste, prodaja ne opada i ljudi koji su kupili taj brod 2018. danas taj brod mogu prodati za više novaca realno nego što su ga platili. Nema previše brodova, tržišta su velika, gladna, produkcije su na neki način malo smanjene, ko svi brodogradilišta pri prvom udaru krize, a cijena modela narasla. Znači, ko je kupio 2018. brod, zaradio je i jedrio među vremenu. A oni koji ne jedre, koji idu na motor, je li ima za njih? Odlično pitanje. Tu imam slabe odgovore, ne zato što je Fontaine Pajot loš, nego što ja zapravo nisam pravi motorman. Tu se događa revolucija koju smo doznali, evo, ti si dobro informiran, nautički novinar, pa znaš realno, bez zaostatka, sve što znam i ja. Jučer je bio dealer meeting, došao je potpuno novi remake modela unutrašnjosti, oni Francuzi to nazivaju milezim, znači potpuno drugačije nazivlje brodova, znači nekakav motor jaht 37 više ne postoji, umjesto njega je došao novi model koji se zove motor jaht 4, nema flybridge, ima puno sportski izgled, pa ima oznaku S,
potpuno nova koncepcija, još tanji trupovi na moru, brzine 22-23 čvora, znači pravi motor jak. Naravno, napravili su ga Talijani, isti koji su radili do sada, Andreani Design Studio, a veoma popularni najnoviji model Maje 40 je dobio oznaku zapravo Maje 5, a najveći, oni ga nazivaju flagship Maje 44, je dobio oznaku Maje 6 i unutrašnjost kompletno drugačiji koncept, kompletno drugačiji završetak interijera i ono što smo uspjeli vidjeti ovako preko ekrana, mislim da se možemo pohvaliti da sad zaista imamo prave motor jahts u rukama. Nisam pravi štovalac motornih brodova, ne mogu procijeniti do kraja objektivno da li je to nivo jedne grupe Ferretti, vjerujem da nije, ali za motorne katamarane trenutno daleko najekskluzivnija ponuda. I nemojte zaboraviti, sa trupovima koje stvaraju velike brzine, pravi su motorni brodovi, brzine motornih brodova, sa potrošnjom koja je puno manja nego motornih brodova i sa površinom usporedbe radi, znači na 1/40 otprilike ima površine raspored i prostor nekakvog, ja bih rekao, motornog broda od 55 i više stova. Da li možemo u 21. očekivati nešto od toga u Jadranu? Pa zasad smo mi dobri, imamo 2,44 u Jadranu, veličina je 1,2, pričamo o milijunima, imamo, boga mi, 10-ak 37-ica i imamo za sada samo 1,40, bilo je jako teško dobiti, popričam velika potražnja jer izgleda pogođena mjera između manjega 37 i velikova 44. Nadam se da će nešto od toga biti. Mi u ovom trenutku na neki način radimo s Fontenom zajedno da pronađemo i blizu smo konačnog potpisa ugovora jednog jakog poznavaoca motornih brodova kako bi u sinergiji zajedno bili nešto uspješniji na tom tržištu, jer mi kao tvrtka 25 godina, ja osobno, a i kolege koje na neki način dugo rade s menom, smo ipak specijalizirane na malo aluminija, sajli i nešto tekstila poviše palube. Hvala puno i sretno 21. I vama isto. Svako dobro, uživamo u jahtu i dalje.